Git'a'un Dağistan xa Rabhi dal xaragira kaldishun Shiru ahrunuk ashazini Ashar ashtuma ibzadi abduniyal Tul indal din botbaral odizini Ajamaldak ashazin Ashar ashtuma ibzadi abduniyal Tul indal Bini botlar al-udizin Ajamaldak ashazin Rasul shar'al-khe Duj tamun khitaburawa Khasi sordo bachindawa Busada matrushechebe Khasi sordo bachindawa Busada matrushechebe Khindal khuda bakaraba Nunise dil ba'arbat Munu çaydal çavu bekun Çunu tumbugo Dağistan Tulu par imamu Baba Zoloboda Kalabat adini reçarav Gazi Muhammad çaydal Haraba şaraba din İslam Gelub khari tukçarav Tul para imamu Gaza bize halkatte halifatun Jivtarav masjidu cami'avda Jani şahidi tulfarav Akhaza bazul boyazda ba'arabta Bakarav umakhan gunu tawkhan Sadaklu karal çukli Umakhan gunu tawkhan Sadaklu karal çukli Çaramu khol çabatsa Çapumrat kalda turao Laçen hotsa hamzat Bunu çaydal çalı bekun Çunu tumbugo Dağistan İmam Udo kelavne Hamzatil ruhu bakarao Haji Yasul Muhammad Vaka dünyala dikize Haji Yasul Muhammad Vaka dünyala dikize Akaba bize halkatte halifatul Jivtaraut olab go Kavkazalda Şar'azdu tili şurao Akşa çanal de golo de gazavata Harurav imama tanib gitun Dinal di halk baçarav Enusa imam Şamil Salim duniyalalda Halka şinar bakalda Bodat sevek ansarao Dikatamuralaçen Dikatamuralaçen Çarmilirak orav galbat Khunzata Haji Murad Vaka dünya bihize Khunzata Haji Murad Çarav ili suyalda Ermeni yazudika Şamiliye tamurav Akber Dilvas Muhammad Vaka dünya bihize Kaç İsa Murtaza Balakuni Samosa Kiyav Gogi Baharçi Gohilit Kohimi Ukharao Sohuk Hoyat Perdasa Musko Tuşman Kamurao Şarata Abdurrahman Hajat Ugo Munjaka Tulpar Ebed Muhammad Khari Ulugu Jaka Kiral Zadidan Behun Adura Rabado Bukhalchin Salini Nushwelinan Shgar Bulina Ula Hanjanush Khan Sharab